Her et dømi tegnsetting King James Biblunar. Genesis 36, vers 6. Hikk. Og Esau tog konur synar, komma her, og sinir synar, komma, og døtur synar, komma, og allar personar hussyns, komma, og allan fena syn, komma, og öll djursyni, komma, og alt sutt fudjarevne. Her komma, hatta komma jeg vil komma til særliga, som han hei finnju i landet Kanans. Og hatta komma i her stendur i King James. Til ikkje og alt sutt fudjarevne som han hei finnju i landet Kanans. Sart du, vær hesen setningen her som han hei finnju i landet Kanans, bæra galdande fyrir fudjarevne, så hei hatta komma her vir vekk. Så hei det vir så. Og altså fudjarevne som han hei finnju i landet Kanans. Men, hese tingen her oppramsaie, og ta brukar King James Biblian komma i middelen kvørst ting. Og han sier hver i år ui her. Fyrir at klippa det sundur, hatter oit, hatter oit, hatter oit, hatter oit, hatter oit, hatter oit. Og så kommer hetta. Og altså tvudjarevne. Men, som han er finnje landet Kanans, vi til at komma stender her, tog vi hetta her, som han er finnje landet Kanans, galdande for kvørst av hesum, alt det her, som han er finnje landet Kanans. Men som sagt, King James Bibelen er så, at, og tog fylgje, tog med innreglene, oppramsingar komma, og ta med ikke komma vel her, nei, jeg mener, ta med komma vel her, ta med ikke fjernast. Tog at, vi som kommanen her, så hetta galdande fri ödlese, åren, hvis hetta komma i hver borstur, så var hesen setningen her bæra galdande fri fudjarevne, men det det ikke. Det galdande fri alt. Så hatt det, kjørs vel.